Now I hope ko every step hano wakoze iki wayumvise. So nkuko mubibona step ya mbere ni VS Code na browser bikaba bimeze neza biri updated, and then step ya kabiri ni Git igomba kuba installed muri machine yawe iri na configured. Step ya gatatu ni ukwinstalla Node.js software, and then also step ya kane ni creating account kuri GitHub. Step ya gatanu ugomba kuba wateguye prompt, na muri iyo prompt hakaba harimo icyo bita React, hakaba harimo na stack uri buze gukoresha React, Tailwind na Framer CSS. So noneho indi ugomba kumakinga sure ko wamaze kwinstalla VS Code AI extensions. Twakoresheje GitHub Copilot, dukoresha niyo bita Podium cyangwa se Windsurf AI, and then ugomba kumakinga sure ko creating account kuri Vercel cyangwa se Netlify, imwe muri izi irahagije. So ibi byose niba byabaye completed. Now let's get started. Now so nkwanga wamaze gucreatinga folder yawe, wishyira hano muri VS Code. Niba wamaze kuyigezamo, it's time to start to code. So nkuko twabivuze turakoresha AI chart hano muri Visual Studio Code. So AI chart urabona ko nge namaze kuyigezamo, ngiye hano icyo ndakora ndaza nandikemo hano. So kubera ko hano muri VS Code yanjye mfitemo iyi project prompt.md irimo prompt yose, ntago ndi bwongere kuza kwandikamo prompt hano, no. Ahubwo urabona ko exactly urabona ko file yanjye yakoze iki yagezemo. Ahubwo ngiye icyo ndakora, ngiye kubwira iyi AI ikoreshe iyi prompt, nirangiza ikora iki yubake iyi website. So nk'abantu bize prompt engineering dutangira tuvuga ngo act as, let's say, senior web developer with high expertise in building modern and architecting in modern UI, in modern UI UX designs and architecting the professional website. Now use, now tujye kwibwira ikoreshe iyi prompt, iyi file. So tuvuga ngo use. So mu gushyiramo file, abantu bari gukoresha Copilot, mu gushyiramo file dukoresha hash. So now I'm going to say use prompt, so ni project prompt ngiye hano project prompt.md file, read the whole system and start to implement it. So nukuvuga ngo birashoboka ko prompt zacu zitandukanye, n'uyipestingamo hano iratangira kuyubaka, ariko numara gukora file and then ukabwira hano muri chat ukayitegeka kuyubaka ikoresheje iyi prompt irimo hano muri file, niho biraza kuba byiza cyane. So start to implement it, so until the website is ready to launch. So you can use your skills. So now let me start. So now let's go.
urabona ko hano iraza gukoresha iki iyi project prompt.md. nizere ko nawe ufite iki ufite prompt yawe. So nawe urabona ko irimo kugenda readinga, yatangiye gukora. Now let's see. Okay, if you want to skip planning and go straight to implementation, simply say start implementing and I will hand this off to the coding agents to the full project context. I think let's start with start implementation. Let's start to implement so it can start to build the website. Now ukubona ko iri ku readinga project prompt.md. See, now I have a full requirement. Let me set up a project and start implementing. So let's go. So now urabona ko barimo baratubwira ngo the directory isn't empty, so let me set up project manually by creating all necessary file. Nukuvuga ngo iraje irebamo hano, nukuvuga ngo igiye guhera from scratch, igiye gusetingamo react file, za file twaze turimo tureba. What you need to do, uwo kugenda ukora iki, ukora arrow ukajyana na system yawe. Now as you see, let me create the core configuration files. The model wants to edit sensitive file package. Do you want to allow this? Yeah, sure, you can allow this or skip, but let's allow this session. Urabona ko irimo kugenda yubaka neza cyane, file zamaze kugeramo. Za file zacu urabona ko haba avatar, aho turashira ama images, aba muri source component, context, data, hooks, pages, urabona ko byose byamaze kuba bigeramo. So now let me create a core configuration file. Now creating data and utility, creating the data and utility files. Urabona ko irimo kugenda editinga, ubu tailwind already yamaze kuba configured. Nubireba neza urabona ko tailwind already yamaze kuba iba configured. So amakarazi yose y'amakarazi twaturimo tuvuga turagenda dukoresha, urabona ko yamaze kugenda ikora iki, yashiramo. Now creating the context provider. So even now creating the data and utility, even tuje hano muri data naho dushobora gusangamo data. Urabona ko hano data naho zamaze kugeramo already. So ibi ni ibintu wagakoze like nk'iminsi nkinga, ariko urabona ko already ako kanya bihita byihuta cyane. Nawe igiye gutangira creating ama UI component yari yahereye kuri data na tailwind. So igiye kuba ya creating ama UI component. Irarangije creating shared component. So nukuvuga ngo igenda ikwereka everything irimo gukora. Kwa ngo hano urabona ko yarimo gukora theme context, hano harimo gukora use product.js, hano harimo gukora button.jsx, hano harimo gukora scroll to top.jsx. So nukuvuga ngo hano noneho now creating the layout component, igiye gukora navbar, footer na layout. Let's go and wait.
urabona ko irimo gucreatinga navbar. Now creating the home page component. Now creating a home page. So nureba izi line zose za code, hano line like over 226, 276, 370, 40, 121, so urabona ko ni huge line of code. Ni website wagakoze like iminsi baye mike uri gukora full day. Ni website ushobora gukora nko mu minsi 3 gutya, instead yo kuba wakwandika code zose muri rusange. So wowe uragenda ukora iki? Ukora review. So even nubwo waba utazi code, ariko ni nabyiza kugenda ukora review. Ugomba kumanza ukamenya icyo bita basic programming language. So niyo mpamvu ubwira ngo genda utangire amasomo yo hano kuri YouTube tuyafiteho, even no kuri MITech Hub website naho tuyafiteho. So nawe urabona ko nuko ngo website hano imaze kurangira. Twice tugiye gukora now, let's create fav icon and install dependencies. Now tugiye gutangira ku install ya dependencies. Nuko ngo niba udafitemo node hano nuko ngo barakwereka ama errors. Cyangwa ngo za software zose twaturimo turavuga niba utazestaye iyi project yawe ntabwo iri buze gukora iki kuraninga. Let's go and allow. So twice turakora no kuyarowinga yo ikagenda byose bikora. Urabona ko hano irimo ku install npm install. There is no step I will skip here. Byose muraba mubireba kandi neza cyane. Somo nkaya ngaya kugira ngo ibyo AI iguhaye jye uhita ubyumva neza, uratwandikira cyangwa se ugatangira ugakurikirana amasomo yacu ari hehe, ari kuri YouTube ndetse no kuri MITech Hub website. So here currently now sinzi ikibazo cyabaye. I don't know if it's my internet, ariko afiko kwestara dependencies byakabaye byarangiye. Good. So great. Now as you see nuko dependencies installed. Now let's start the development. Nuko turaninze npm run dev tatugiye kuraninga website yacu kugira ngo noneho tuyirebe uko imeze. Let's go and allow it. Already urabona ko website isifungukira hehe muri browser. So now the dev server is running at ahangaha kuri link. Let me verify the project structure and create a readme. So hano urabona ko igiye no kuducreatingira readme. So now readme ni file ushiramo nyine website yawe muri rusange uko imeze uko ikora ikizafasha abantu. So now nituza hano insane, you see website already yamaze gukora iki, yamaze kuhagera. See guys, wow, urabona ko website yamaze gukora iki, website yamaze kuhagera, website imeze neza cyane. Wow, this is good, this is really cool. So kugira ngo website yawe hosting biba byiza ko uraninga iyi command yitwa npm run breed. Iyo uraninze iyi file ya npm run breed baguhereza izindi file ziri compatible ushobora guhita ukora iki udeploying. So uko ngo twese tugiye gukora ni to deploy, push to GitHub and connect to Vercel for instant deployment. So now let's check uko ubibona step into style. Ni website irasa neza cyane, website imeze neza cyane. Let's try another. Google Map urabona ko yabaye integrated. Also
urabona ko location for address cyangwa location for contact urabona ko yamaze kugeramo. Automatically you can even chat with us, ariko iyi button ifite ikibazo, ahantu kwa ngo tugomba kuyicorrectinga. Urabona ko ushobora kudufollowinga kuri Instagram, Facebook na TikTok. This website is incredible, right? So katiyo kuri about us, urabona ko our story founded in heart of Kigali, your shows has been dedicated. So urabona ko website ni nziza cyane kabisa, irasa neza, so far so good. Meet our team, abagize wenda so nkwango akabazo kabaye hano muri contact us. Iyi button ya hano kara yabaye kara n'umweru na text ni umweru, which is a big problem. Okay, let's test about, for example, let's test like dark and light model. Even for dark or light model, you see the website looks incredible. You see, so guys, urabona ko website iri professional, irukinga neza cyane kabisa kandi yihuta. So now hano wenda dushimye inkweto imwe, urabona ko dushaka kuza Nike Zoom X. So nkwango abaza amazina y'inkweto ubwo muraza kutubwira. So urabona ko ushobora kugasavinga, no gasavinga karita kazamo hano. Urabona ko ibintu ari sawa cyane. So now ikintu tugiye gukora mbere yuko dutangira, nje for sure iyi user interface ni sawa cyane. Ahubwo icyo tugiye gukora ni ugucorrecting button iri hano. Button iri hano. So ushobora gukomeza gukoresha AI. So urabona ko nkwango hano ni list y'ibintu yadukoreye. Features, home page irimo, product details, about page, contact page 404. Mu gihe file yabaye not found to displaying a message. Ikindi kuri dark mode irimo, WhatsApp integration, na wish list, also responsive design, animation, na 12 sample product. Vango hano harimo 12 sample product, nozo kareba neza 1 2 3 4 times 3 equal 12. So urabona ko harimo product 12 zo gutestingiraho, ariko wowe ugomba gushiramo iki izawe. And then for functionality, umugabo ashakaza agaselectinga for men, urabona ko inkweto z'abagabo zirimo. For women naho urabona ko inkweto zabo zirimo. So ugenda editinga for kids, for sport, you know. So urabona ko functionality muri rusange irakora neza. And then ikindi tugiye kureba ni so okay, kureba niba wenda dushobora kuza hano bakatujyana muri WhatsApp ya nyiri website. Ibyo turaza kubireba nyuma. Ahubwo so okay, muri era tumaze kubona ya mbere ni ngiyi hano muri contact. Yes, hano muri contact tumaze tuhahindura. Turaza muri page, dushake contact. So nukwango kugira ngo ibone byoroshye ni start chat. Nukwango button imiragaragara gakeya ya start chat. Kugira ngo uhite uyibona ushobora kuza ugakanda Control F ugasearchinga muri VS Code ukaza ngo start chat. Nukwango button, I think button ni iyi ngiyi start chat. Bako harimo n'ubundi result ko ari imwe. Button ni iyi ngiyi. So probably ashobora kuba habayemo error, kubera ko n'ubundi nukwango background ni iyi ngiyi ni white. Noneho text ni iyi ngiyi ni WhatsApp. WhatsApp ni variable yakoresheje ariyo iyi ngiyi. Okay, for example, let's add here like, okay, let me add here like red
red like magana atandatu. Nitugarukamo hano nta gihindutse. I don't know why. Last name. Okay, let's change like this. Also hover, let's change to magana arindwi. Back again. Still not work. Now urabona ko kara yo guhovaringa irachanginze, ibaye changed. Okay, reka nsubire inyuma. Ikibazo cyari gihari. So kwa ngo hano nsubire inyuma, let me refresh again. So hano no kwa ngo website irimo kuraningira muri background, dushaka gukoresha terminal yacu kugira ngo iraninge. Ariyo mpamvu nababwiye gukoresha iyo ndimo gukoresha iyi Copilot command line, ibiba nuko ngo irimo irabiraningira muri background. I chat yanjye hano kwa ngo hano irimo irabiraningira muri background. So tugiye gukiringa indi ntuza nuko ngo abari twe tuyiraningira. Let me run npm run dev. Nandika npm run dev. Website yacu noneho iraningira hano kuri port. Iyi ngiyi ka tuyikureho kugira ngo making sure ko okay, katugaruke hano kuri noneho kuri contact. So now urabona ko nuko ngo nubundi niduhovaringa kara nuko ngo ni umweru still. So now the problem here is turi muri here and to here. So nuko ngo niduhovaringa nuko ngo kara iri kuba umweru straight 100 ni umweru kabisa wuzuye. Ariko for example nituza tukavuga ngo okay, let me use a green. Let's use a green. Kadukoreshe green like let's say green like magana atanu. So dukoresha green tukagarukamo hano tugahovaringa. Urabona ko niduhovaringa irimo irachanginga. So icyo dukeneye guhindura I think ni text. Yeah, icyo dukeneye guhindura ni text. Now here impamvu text itakoze, let's insert like 700. Let's back here, refresh. Here is the problem. Text hano igomba kuba umutuku. I don't know why it's not being read. Okay, reka duchanging. Okay, let me change this background. Okay, let me change this background like let me use like straight magana inani. Nitureba neza magana inani, magana cyenda iri very black, magana cyenda 50 very black. Okay, let's back here. Okay, now urabona ko ya changing, urabona ko yabaye changed. Nuko ngo hano umuntu ashobora gukora icyo ashobora kuza agahita akora iki akanda hano kuri button. Uko biri sofa urabona ko igaragara neza cyane. I think now it's okay. Okay, nidushyira kuri right mode, I think it's okay. Okay. Okay, this button it's okay. Okay, I think it's good. Ikindi kintu dushobora guhindura ni what. Okay, let's back here in about.
naho hano ikintu ushobora guhindura rero nta kindi, ni ushobora guhindura hano ugashyiramo ikinyarwanda cyangwa se any languages ushaka. Why choose ours? hano ushobora kugenda weditinga. So icyo ukora ni ukumakinga sure ukavuga ati like niba ndi muri for example let's say like dushaka nko guhindura amasura y'aba bantu, tukavuga ngo let's say like muri about uragenda ushake page ya about, wenda kugira ngo ubibone vuba ugomba gukoresha search. Let's say kadukopiye kangaka tuze muri about page, ukande control F and then dupestingemo. urabona ko title meet our team, tuza tukareba muri our team. Nano kuvuga ngo dufite cooperating kuri array ya team. Iyi array ya team rero nukume ese iyi array ya team yo ubundi iri hehe? Reka tuyikandeho tuze tuyirebe. Urabona ko array ya team dore ngiye hano. So yakoresheje amafoto yo kuri Unsplash. Noneho noneho turaza kweditinga aya mafoto. Uburyo bwo kweditinga aya mafoto ni uburyo bwinshi butandukanye. So aho gukura amafoto nkuko tubibonye ni kuri hari website ya mbere yitwa Unsplash. Hano batanga amafoto ari professional kandi ari free. Indi website ya kabiri yitwa Pexo. Wowe icyo uzakora uzakoresha uburyo bubiri. Izi website ebyiri hari Unsplash akaba na Pexo. So kuvuga ngo wowe uraza hano ugasearchinga ifoto, let's say like manager, ifoto ya manager. Wandikamo manager bashobora kuguhereza amafoto y'aba managers. Urakuza ugahitamo ifoto y'umuntu umwe. Reka dufate nk'ingiyi. Ushobora kuza ukayikandaho. So hari option nyinshi, ushobora kuyidownloadinga, ushobora kuyikopiya, gukopiya image link, ushobora kuyidownloadinga, ushobora kuyiopeningira in Canva. There's many ways to use all of these images. Okay, let's copy the link. Reka dukopiye link. Noneho tuze hano kuri founder and CEO, duchanginge link, dukureho link dushireho indi. Duhindure n'izina wenda let's say okay Jean Claude M, it's okay. Maria Louise, aho dushaka kuza tugahindura ifoto. Okay, right back here in the website. Reka ifoto yageze muri website. Urabona ko ya foto yacu yakoze iki, yageze muri website. So ugenda uyeditinga nyine bijyanye nuko ubishaka, and then ushaka no kuza urashaka kuzuga let's say a woman. Ushaka gusearchinga something you want. Hano dushaka gufata iyi foto twaza hano dushaka gufata iyi foto nayo tukaza here in about, sorry, tukaza tukayeditinga. Okay, uyu mudamu nawe tumweditinge dushireho wenda iyi ngiyi y'umuntu. Uraza uyikandeho, nurangiza ukora iki, ukopiye the link. Reka dukopiye, ushobora kuza ugakopiya image link hano ariko okay let's use here copy. Okay, reka dukopiye iyi link, copy link address, turangiza tuyizanemo where I think here editing, and then tugaruka kuri Marie Louise muri website yacu, turarefreshinga turebe ko Marie Louise yakoze iki. Hano hari ikibazo. Copy image address. Let's copy image address. Oh shit. Nitugaruka hano muri browser.
urabona ko noneho uwo bita Marie Louise yabaye changed. So no kuvuga ngo hano muri Unsplash ushobora gukoresha copy image address, copy image address, ariko hano muri Pexo biba byoroshye cyane, uraza ugakopiya copy image link, ni nayo mafoto nkunze gukoresha. So hagati y'izi website ushobora guhitamo website ukoresha. So aya mafoto yose nyine ari hano ari for free, ushobora no kuya downloadinga ukayakoreshereza muri website yawe, ukayabika muri mashini yawe and then ukayakoresha yavuye muri website yawe. So ushobora kwibaza ko umuntu naza gushyira ibintu bye, naza gushyira wenda product ze hano muri website yacu, ko amafoto azajya araba ari uyafite, ese azajya akoresha link? No, niyo mpamvu tugiye ku downloading amafoto tukayakoreshereza muri local computer yacu. So kuko ngo turakoresha amafoto avuye muri local computer yacu. So let's start with downloading images here. Okay, turaza hano searching like shoes. Ako niba ucuruza inkweto, ubwo wowe uraza ukora iki? Ukoreshe amafoto, urakoresha amafoto y'inkweto zawe cyangwa se inkweto ucuruza cyangwa se ya product ucuruza. Okay, shoes. Batangirana n'iyi ngiyi, turaza tuyikandeho save image as. So website yacu iri muri desktop, yitwa Your Shoes. Dore ngiyi, turaza tuyijeho, tuze kuri public. So hano okay, amafoto tukatuyashyira muri public, amafoto tukatuyashyira hano muri public, muri images, shoes. Yes, now hano let me say men shoes, men shoes men 1. And then ningi turaza tuyisaving image as. You can go with shoes men 2. Okay, let's go also with this save image as. Also now turaza choose image 3. Okay, let me finish with this. It's just testing images. So now amafoto twamaze kuyageza muri public. Now let's come here in the public images, also here in shoes. Urabona ko amafoto yamaze gukora iki, yamaze kugeramo neza cyane. So ahari data twahabonye ni muri turazano muri let me close this. Turaza hano muri source, ahari data turabizi ko hari hano. Ni ukuvuga ngo instead yo gukoresha links, ahubwo turakoresha amafoto yacu ari muri local machine. So now urabona ko hano for example kuri image urabona ko twatimo turakoresha za links. So hano nukuvuga ngo turaza dukoresha images. So nanone kugenda editinga ibi byose step by step ni ibintu bishaka kugutwara umwanya. Instead tugiye kubwira AI noneho ikora iki, ihindure amafoto ikoresheje amafoto twongeye hehe muri public images and muri shoes folder. So turaza tuvuge ngo I have
So kugira ngo token zanjye zidashira iyi opus koresha token nyinshi, ndaza nkoresha hano GPT 5.3 codex and also hit enter. So now urabona ko irimo crowding. So I always use this Cloud Opus 4.5 niyo yihuta cyane, ariko kubera ko haba hari token umuntu aba agenewe ku kwezi ihita izimaramo kabisa. Abona ko ikoresha eshatu kuri okay, ndabona let's go with chat GPT, let's go. Nawe urabona ko irimo kugenda editinga. We have to wait until this initiated. Urabona ko yarangije amafoto amwe yamaze no kuyagezamo. Urabona ko hano harimo images, shoes. Urabona ko yamaze kuyagezamo already. So then so as you see iri kutwereka no ko yarangije. I replaced all images URL in shoes with local path from public images. I also updated each product thumbnail to match its first local images. So quick check, all product.images are now local. Remaining and splash links are only testimonial avatars, not product images. If you want, I can move testimonial avatar to local file and update those for too. So nitugaruka muri website katu refreshing. Now urabona ko yakoresheje yama images yacu twakoze iki, twafashe tugakora iki, tukadownloading. So let's seek for kid. Urabona ko harimo inkweto. So urabona ko yagiye ikoresha two images. Ariko ushaka no gukoresha one images, it's okay. Now ahandi hantu ushobora kugenda editing uhindura ni hano kuri meet our team. So instead hano gushyiraho meet our team, ushobora kuhasimbuza na location dukoreramo. The location so nuko aho kuvuga ngo meet our team dushobora gushyiramo location y'ahantu dukorera. For example, dushobora gushyiramo Kigali, maybe Gisenyi, maybe Musanze. Like the location is aho dufite ama branch location is. So now what we are going to do, we are here in about page. So nkuko twabibonye ushobora kugenda gukomeza uguidinga AI ukagenda ukora review, cyangwa se ukajya muri code ugakora iki, editing. So nituza hano muri about and then search meet our team. The file is about. So yes, ni hano tunarahari cyane. Baza hano title, athletic brand, description, only say team. Instead hano dushaka kuza tugakoresha location. Hano turaza dukoresha location. Noneho hano dushaka gushiraho Musanze branch. Here we can say like instead of founder hano iravamo. I think founder hano iravamo, image iragumamo, turakoresha image, it's okay.
na bio nayo dushobora kuyigumishamo, it's okay. You can say you can visit our Musanze shop. Also here we can change instead to Kigali branch. Hano role naho igomba kuvamo, we don't need role. Now here below we can say visit our Kigali branch. So now noneho kuri branch ya gatatu dushobora kuza tugahinduraho tukavuga ngo like Gisenyi branch. So hano naho role iravamo, and then here turavuga ngo visit your best shopping experience. So now nitugaruka hano, of course harazamo error kubera ko mu gihe turi gufetchinga data hagomba kuzamo error. Turaza hano muri aho twafetchingiye data, twongere dusearchinge meet our team, title na ahangaha if team.map member index. Noneho so iyo tugiye gukuramo ni member dot, so even we are no longer using member, we are using location. Let's find the team and also replace with the, let's go with replace team. Now team ni hano, turaza hano kuri team, instead ya team turakoresha location nkuko twayihinduye location. Here location, tumara guhindura location ahandi hantu turaza tukediting. So ibingibi ndi gukora nibo tabizi, wowe uragenda uguidinga AI bigukorera. So hano naho role turayikuramo kubera ko twamaze kuyikuramo, and then afeke ibindi biraza gukora neza by the way. So urabona ko so nitugaruka hano igisigaye no gukora iki, no guhindura ama branch. So now nituza ase amafoto bura ya Kigali hano ashobora kwa let's find like Kigali. So urabona ko hano dushaka no gukoresha amafoto ya Kigali, dushaka kwikoreshereza like this image. Let's go and save this image as Kigali branch. Kigali branch. Let's back here and search like Musanze. To searchinga Musanze dushaka gukoresha naho iyi image Musanze. Turakuvuga ngo Musanze image, Musanze image branch. So and then let's go and find Gisenyi. We need to searching Gisenyi. Oh, what the hell? I'm trying to find the image Gisenyi. Okay, let me use it. Google muri rusange Gisenyi images. Best images igaragaza aho ducururiza. I don't know. Okay, let's use it like this. Let's use this one.
So now let's use this image also. We'll go with same branch image, any branch image, and now icyo turakora turagaruka hano kuri link, baza hano hejuru, instead visit, instead ya title hano iraza kuba ari visit our locations, visit our location, I can say like visit our nearby branches. So nitugaruka hano urabona ko irimo igenda ihinduka. We don't need this okay, we can also change this, visit our branches. Urabona ko nayo irahinduka, and then icyo tugiye guhindura ni images. Turaza hano hejuru kuri image, let's find the location, yes, here. Now instead hano turaza tuvuge ngo turaza turi hano muri images, turi muri page. So gusohoka muri page turakanda 2 dot, no gusohoka muri folder, and then twongere dukande 2 dot mu gusohoka muri source image, and also tujye muri public, tujye muri image, tujye muri images, tujye muri shoes, tujye dushake Gisenyi branch, yes. Let's see niba yabaye updated. Urabona ko Gisenyi branch yabaye updated. Itugaruka also hano muri Kigali branch, nayo turaza tuyisibe also. Okay, so Copilot iragenda ibidufashamo kugira ngo twihute. Also na hano nuko nguko. So ni to refreshinga muri Kigali branch we have a problem. I don't know what's happened. So noneho urabona ko images igiyemo neza cyane. So nuko ngo website iragenda urakomeza uyediting nyine until you reach where you see the website is fully free to be launched. Nuko ngo nawe urabona ko website yacu dushaka gukora iki kuyilaunching. Functionality imwe isigaye yo gutestinga ni functionality yo gutestinga niba umuntu ashimye urukweto ashobora kurwodaringa tukamugeza muri website, tukamugeza muri WhatsApp chat y'umukiriya. So turaza reka tube ko tuwenda dushimye, for example reka tube ko dushimye inkweto yitwa Adidas, turaza tuyikandeho kuri order. So dukanda kuri order we have to so kubera ko twakoresheje random number, nukuvuga ngo barimo baratubwira ngo the number, iyi number isn't on WhatsApp. So kugira ngo dushiremo number iri kuri WhatsApp, we have to rewrite, turakoresha number yacu nyine twizeye ko iri kuri WhatsApp. N'ubundi nimero turimo gukoresha ziri hano muri data. So turaza hano, so WhatsApp number, let's go muri data turimo gukoresha. So turaza hano duhindureho, urashiraho nimero ushaka gushiraho, ushobora gushiraho nimero like 0710 0025 794. This is my phone number. Even this one also 0710 0025, this one. So email yo, there is no need for email. Editing a phone number hano no kuma social media links ushobora kuba waza ugakora iki ukayediting.
So hano kuri Instagram uraza ushiremo link nyine ya Instagram aho bashaka gukanda kuri icon bagahita bajya kuri Instagram, Facebook nuko nguko ndetse na TikTok nuko nguko bimeze. So now tugiye kongera naho dutestinge website yacu mu gihe tutarayi deployinga ngo tuyishire online. So turaza okay, let's start with here like umuntu tuvuge for example ageze hano ashaka guhita no haganira natwe, so dushobora kuza idukanda kuri chat with us. Still hano ntabwo yabaye updated, so haracyarimo ikibazo. So probably iyi page yahangaha ishobora kuba ari hero section. Okay, let's say let's use the agent. Let's say go inside the whole system and change the WhatsApp number to be +200 090025 794. So every WhatsApp chat button will use this phone number. So irajya muri system noneho irebe aho dukeneye guchanginga aho twagiye dukoresha phone number, ihindureho iyi phone number tuyihaye. Let's wait. Urabona ko irimo kugenda analyzing file zose. Imaze kureadinga constant.js. Yeah, also this file too, constant.js. Yes, use WhatsApp.js. Also this. Okay. But turabona ko I will scan for all WhatsApp references, update them to with for one, then run a bridge check. So codex compared to Compass igenda gakeya, ariko iconsuminga token nke ugereranyije, kuko abona ko iconsuminga 1 mu gihe codex consuminga 3 per chat. Done updated WhatsApp, verified no odd number reference remain, so production grid pass. So notes. Now let's again check our website for final testing. So now katuza hano tuweko tugiye guhita du chatting na nyiri website. Okay, tumaze kona ko website icuruza inkweto, let's chat with nyiri website. Baza dukandeho. Nice. Yes, great. Urabona ko kubera ko nta nkweto twahisemo, urabona ko bese batubwira muraho ndashaka kubaza ibijyanye n'inkweto zanyu. So urabona ko automatically umuntu agikanda hara kuri umuntu akiza agakanda hano kuri chat with us, urabona ko duhita tumwohereza muri WhatsApp ya nyiri website ni default message, muraho ndashaka kubaza ibijyanye n'inkweto zanyu. So okay, let's say ko umuntu yashimye inkweto, noneho turaza dukande ku nkweto, tuvuge ko twashimye ngiyi nimero iyi proud white, and then twodaringe via WhatsApp. Urabona ko hano noneho message itandukanye n'ira message yo kumenya amakuru utarimo guha.
urabona ko muri aho ndashaka kubaza ibijyanye n'inkweto. This is the first message I think. Can remove this. Ndashaka kugura iyi nkweto Adidas, price, size, color. Urabona ko ihereza nyiri shop the full detail bijyanye n'ibyiki, bijyanye n'ibyo umukiriya ashaka. So now we can confirm that our website is working 100%. Ushaka kuyihereza umukiriya cyangwa se nawe ushobora gutangira kuyikoresha igakora neza kandi cyane. So kubera ko ibijyanye na Google Map ikoresha Google location n'ubundi fetching location ya huri. So aho urimo gukoreshereza muri shop yawe n'ubundi niho Google Map izajya yerekana. So ibijyanye na contact twamaze kwa tuzichanginga byose, everything is okay. And then another phase is to ship our code online. Aho no by now abafite website ni twebwe turimo kuyikoreshereza kuri local machine kugira ngo bose bayaccessinge noneho n'abantu batangire bayikoreshe. So tugiye guhostinga code, and then after hosting code noneho to deploying cyase du hosting na website aho dushaka kwa twayisharinga abantu bakayibona. So for now ngiye namaze gukonfirminga ko website irimo irarukinga neza cyane 100%. So now